，Nomi 什么亲？Nomi 什么 ？Your name， 你的名字。No miss no。今天我们有一位新疆的小姐姐，教这位塔吉克斯坦的小姐姐教她怎么扫码点单。你来教一下她怎么扫码点单吧，就像外国的阿达是的维国青年水里没听没？你好，Salam alaikum。منم منم خیلی خوشحالم. 你今年多大20岁，20岁。20岁，可以，我30岁。çok güzel çok yakşı. خیلی维国青年 خوشحالم. 水里维国青年为听们维国青年。 منم خیلی خوشحالم. İsminiz Nurimango dediniz bu? Nurimango mu? شما Bay Kazakski. 你的名字？嗯的名字叫什么？ Sohiba. Sohib Jamal. Sohib Jamal. Bay Tajikski Pajalos'ta. Sohiba. Nomi من Sohiba. Nomi 什么亲？Nomi 什么 ？Your name， 你的名字。 No miss no. 我的名adım Vurtili. Mehmet. Vurtili söyle Şargul. bakayım. Şargul Mehmet. Aha. Şargul Mehmet. Mametov. Şargul Mametov. 来教他怎么点单。维国青年水。他几个都是他几个都是。我们语言，我们聊个天。对。教他怎么点单，教他怎么扫码。维国青年水里。我前面叫你维国青年怎么订单？维国青年水里维青年。维国青年。 Bana arayayım. Nime tamakayısız? Ramzi QR kod. Argot dedi. Nim tamakayısız? Siz şunu soğuma kılış arkalıp telefonundan araymak. Vale. Aha.然后你抽二维码，然后维国青年水里维青年。你要维国青年维青年。 Aha. 对。 维国青年把Tajikski Pajalos'ta. Tajikski. ما این رو رمزی QR کد می نامیم. این رمزی QR کد می باشه. Askı bei Tajikski. شما چی نام؟ بله. 我太难了。 什么 Chino？ No. Like 你叫 Tajikski Pajalos'ta Tajik. شما این رو چی می نامید؟ 维国青年是维国青年。 Nim tamakayısınız mı şunu ondan sağlıksınız mı şunu çıkılı kod ne? Bak sağlıklı arkalıp ya çalışma bizi uçta alalım. Tiffany Mai。 Bye. 哦，看来他们两个还能相互听懂哈，一个塔吉克族跟维吾尔族讲话，大家怎么看？请在评论区留言。